Za Dan državnosti Republike Srbije određen je istorijski trenutak kada je Srbija izabrala slobodu umesto ropstva i postavila temelje moderne države koja se stvarala i stvara po uzoru na istinske evropske vrednosti. Sretenje je praznik kada se sećamo svoje istorije i izražavamo privrženost demokratiji, toleranciji i pravdi. Pre 206 godina podignut je prvi srpski ustanak koji je izrazio volju naroda da izađe iz srednjovekovnog mraka i oslobodi se ropstva. Obeležavamo takođe i jubilej srpske ustavnosti. Pre 175 godina donet je prvi demokratski ustav Srbije kao putokaz evropeizacije naše zemlje i preobraža Srbije u pravnu državu koja obezbeđuje jednakost svih građana i zaštitu ljudskih i imovinskih prava.